درباره ناکوکیان امریکا و هروها ین ایرانه که ج 2014 اف ناکوکیان دست بکره تایبه لسر خاکا سوریه خواه ناکوکیان امریکا و ایران گلک دمیج رهنه لوی داویه ل 2014 تایبه تون بون لسر خاکا سوریه و دوان چند روژن داویه دا جی ملکه هن ایکودو تو باران کنه هیا نها جی او گف هر لحفدو تیتا کرن درباره وی مجاره چارنویسا ناکوکیان امریکا و ایران لسر خاکا سوریه هروها لسر کردان جی که دوی نافبره دا کرد جی روله که گرنگ دبینن لخاکا سوریه و لمشاوای کردستانی من میوانداری برز دکتر محمد عباس سیاست مدار تکساسا امریکا اکیلیا دکتر شفاش تبخیراتی جو کردستان 24 شارنویسا ناکوکیان امریکا و ایران لسر خاکا سوریه چوا دبینن حتی کنگی و بردوام بید دما خوش به اسلام رشتیوارا وش بینوی دلارا بهور دکن انو تجارا و نیزی کنه برا ایرانی و امریکا نبی اجبرگو ناکوکی وانا نبس ناکوکی سر امی بیجن اکلیه نابش بونی اتمینا اما ها وارکی سیاسی دا لی ناکوکی ایدولوژی نواده کلک بله سوری مگر دنگیتا درست دکتر باغ دنگیتا درستی گیتن دکتر از اف اخفتنی گون هاتین کرن یعنی اف شرایط برای وادی چی دبی بتایبت قضیه زیدبون فرح ایش بیرانی ربطی شرح نه بله دکتر روسیا ده جستر لآلی ایران بخود قضیه بهتر کفا بکی جبونی حرکه برده سر امریکایی دیده بچه قصية صرف هليني جبرقو أمريكا تبيسي إيران بي أو راح هاي قوتي دا يشي دواري أو بريدة وشد دواري سياسي دا مطرط يعني كنا قالك بظن ده أما أمريكا باصة جيرة دهماري إيراني دا بس أمريكا بي ترسي باشا دكتور نها حول أسايكنا بيوانديان هي دنابرا تركيا وسوريا دا وكا جيران افنا کوکیان امریکا و باندوریه لسر و حول آسایی کنه دروز بکن او بحور دكم اصلا باف ايريش ايراني بخود كبنا وي اسطيده يعني مز ميزيك بلكي جروبك او جفينك تشي ببنا هر شهر دولتها ناف ايران وتركيا وروسيا عفوا موسكو وسوريا دا جبوني بين يزيكونك تشي كده هر يك جبا شهر دولتها دريا خبا دخازن في شارك بردنستر امريكا انه امريكا هرمي دركبت مزين ارمانجا هر شهر دولتها يك ارمانجا سركه جوار سوريا دو امريكا جندرو دركبت طبعا وقتی امریکا در دکوی به تایبت پیشگیری که ملت کرد لاواز بی و چه دکویه دا و هر چارج که سر يعني سر بينا متفقا بنا و امریکا وقتی که فشار او ایریشی سر ایرانیا دکی ده اندرکتا ده نامکش ابج ترکی گریجی لتدميزين امريكا ناخذ ايران جهرمي بجار كير دركاي او خط بني بي سي وي حمش كان نازدكي ودكاري باباران بكي كيجا كي ديكا بخوازي بس تدميزين وي هرجارك وقتكو ايريش كشي بي باباران كي جبرغو انه وقتكو ايريش كولو جران بردستر ايراني غيركاي كولو بردستر تركيش كي داويش كي جهرمي درخي وكان نامش هردو اليا فبر بشيني يعني اصفت دكتور كواتا امريكا بخوا دخوازيتن ايران دنا خاكا تركيا بيتن يعني نايريتن رينادتن كو ايران دركا بيتن شبر في چندي حبونا خو باشتر بزان بيتن دنا خاكا سوريا از بهور دكم ايران يعني مطرسيه ناخلقين سر برجوانديه امريكي هندرودا يعني وقت جو بك هي استا انه برجوانديه امريكي بدكبي مطرسي كده بهنگی ته میزین گوگا ایریش قال لك مصنوعي شيء بمصر ايراني بتشلو وقت ایریش سر داعش تكرن يعني بس اللي بدري او خاد تقول استراتيجيه امريكي دروجلات انا بيندا تدميزين تخازي بالانس كي بخي نقبا هبونا امريكا ايراني وتركيا تدبر سوريا دا وكبي تشلو مديت مثلا ايران والسعوديه تشلو نزيك ايراني بو هناك نزيك هناك نبارا تشبو
هر کسی که دزانه انه سعوديه نكابه قابي بابي يعني ايركرنا امريكا دي مجال دي وارده از بهوردكم حتى ابقى في ايراني قوتين كرد داويدا اننا دستي روسيا بخش كل بيشتها يعني روسيا بخش كبي تحت دانيت كي دخوازي مثلا ايريشا امريكا بكي دهندوي سوري دا وكا جو جرانبوني كي صرف كيم كي سر دهندوي اوكراينا دا باشا بفان ايريشن ايران بو سر بنجهن امريكا وهذا كاتم كو امريكا بنجهن خوا هيزن خوا حجم خوا زيادتر بكتن لسر خاكا سوريا بريادو هيبام اشتغالي قد از بهور دكم امريكا قابنا وقت منها مثلا نامانا دبيني دبيش روج د امريكا نبت دواري تكنولوجي دجك دواري لشكري دجك هيا بيسي خوا قرتر بكي وهر لشكري خوجي دروجاباي كردستاني دزيد بكي مزي اخرتنك جون كيربي جيتيا دبيجي دبي انا والله بردفكي وزارتها يا برافاني قوتيا جنرال ايريك دبيجي دبي انه امنزاني شما دي يعني سيتشكي مي دفاعي دجي طيران زوكار نانيا يعني تخوازي بيجي انه تكنولوجيا خوغرك ام بيش بخند هندرو دا او تكنولوجيا تخوازي تكنولوجيا بلاش كرجي بيرهري دمك جو انه بلانك امريكي هيا دي بيش روجي دا زيدبونا لشكرجي وزيدبونا تكنولوجيا كي البهورتكم دروجافاي كردستان حتى همبري ليش تغاليه واناج كي دي بيجي دي ام جنو نزيك درناك من سوري وهابونا متسوري دوارك استراتيجية يعني أبجي نامك بو سروي نامك بو إيراني والرجيم بشار وتركيا بجيد بي لازم أمريكا جسوري دركب يعني ناما خوشك هذا قوتن بنابي جون كيربي أبا أخفتن هذا كرن قولنو حتى جون كير حتى جو بايدن بخوشي أشتغالي قوت الكندا بريا دروجة أشتغالي قوت وراست عم ندجي إيراني بس أم ناهل إنه دستي خد ريش بكي يعني مصدر تعدائي كيبكي وأم يعني وقوتي أم درناك استراتيجي از باوردكم دو خوش دكتور امريكي درجلاتي نابين تمامي دست تصاغ بيتن برز دكتور محمد محمود عباس سياسة مدرج اختصاص امريكا تقال ما بيقال لك سفاس